Ayo Mas, ayo Mas. Anjele, yes, good. Maka pribad sih. Apa? Corner guys, woi corner. Mana? Potong. Jangan. Hati-hati. Good, oi. Pas! Mana? Buat tahu peka roh baca. Tolong shoot. Oke. Oh, yang pikirannya kayak orang gimana? Ya. Oh, kalah besar dengan bola. Mas karo. Oi. Jangan goyang ya, guys. Bas aja bingung, Bas. Sep. Ayo potong. Iya. Yes. Jangan disentuh, nggak akan jadi gol. Jangan disentuh. Oh, teh, kan ada yang ngomong, maksudnya dua kipas mungkin. Gua nak kick ball. Ayo saya, wah. Pelan potong. Ayo pas. Ih, kepriwe toh? Pas. Mana? Oi. Aduh. Good. Pas. Wah, kepriye toh, Bos? Bos. Sebelah teriak. Wow. Aduh. Sayangnya ini sepatunya gede banget kan? Semangat guys!
Jam số mới mời. Aku live di TikTok, Li. Bos, pakai jauh. Bos, sampai nggak robot, boy. Potong. Boleh dong. Ayo, oi, kasih perlawanan, oi. Ini robot, boy. Kita kayak wangi tangi subuh juga. Ya kebangun aja sih. Kebangun aja sih. Ai! 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 Wah! Oh, ye! Oh, ye! Boy, stop bro. Kakak jangan lupa sana. Teman, oi! Alan, hati-hati, Mas. Yes, dot, potong. Namanya cuma di sini. Bas! Bas! Nendang, Bas! Mestinya dong, roti tak terpas dong. Hati-hati, Bas. Hati-hati, Bas. Aduh, kepriwe toba. Bas. Oi, mau ngobrol meski. Pasti lah, woi. Bas, woi. Semangat, oi, semangat, Bas. Kalau gak ngegolin gak ganteng. Satu-satunya tim Indonesia loh ya harus didukung. Mới. Iya juga di Ini kan ada lah, penita mati jauh ketahuan. alon. Ate dagang belakang woi. Ding. 2-0. Aduh bahaya banget toh guys. Jagan. Corner. Hati-hati ke anak. Hati-hati bocah si Cibet. Aduh. Pelanggaran itu ditarik kayak gitu. Pelanggaran itu. Pelanggaran penalti. Dorong didorong kayak gitu. Boy, suruh. Boy. Ding. Bas! Potong, Bas! Potong, aduh! Maju, oi! Maju! Kenapa sendirian? Aduh! Bas! Sat! Ayo, Joy! Potong, Joy! Yes! Bas! Oh! Ding. Hati-hati. Mas, lu di atas saja, Mas. Roti, pero. Kak.
sprint wasit lanjut guys. Sprint wasit lanjut aja. Bahaya mendengar kalau nggak wasit lanjut aja. Okay, white ball. White ball. Hey. Hindi ka.